Bejn Ottubru u Diċembru tas-sena l-oħra ġew irreġistrati ftit inqas minn 65,000 żjara fl-24 ċentru ta' servizz.gov li hawn madwar Malta u Għawdex. Dan ħareġ minn statistika uffiċjali miġbura mill-istess aġenzija fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet u li uriet kif l-aktar tliet ċentri reġjonali li laqgħu persuni kienu dawk taż-Żejtun, ta' Ħalqormi u tal-Mosta. L-iktar ċentru tekniku li laqa' persuni kien dak tat-Taxpayer Service. F'dan il-kwart tas-sena ġew irreġistrati iktar minn 10,000 żjara. Iċ-ċentru tal-Edukazzjoni irreġistra ftit aktar minn 1,900 żjara. Matul Ottubru, Novembru u Diċembru li għadda il-Freephone 153 wieġeb ftit inqas minn 200,000 telefonata fejn il-maġġoranza talbu assistenza dwar is-sigurtà soċjali. Fuq is-sit ta' servizz.gov fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet daħlu aktar minn 280,000 darba. In-numru totali ta' mobile apps li ġew installati permezz tal-Malta Apps Launcher kien ta' ftit inqas minn 10,000 bl-iktar app popolari tkun dik ta' Covid Alert Malta li tniżlet ftit inqas minn 3,000 darba. L-istqarrija wrid ukoll kif l-indirizz elettroniku servizz.gov.mt irċieva iktar minn 12,500 ittra elettronika. B'Ottubru jkun l-aktar xahar li fih l-aġenziji irċevet ittri elettroniċi.